kuririmba bajye kutwibwira maze batubwire n'uburyo bakora akazi kabo. Ese basore twitwa group yacu yitwa Friendzone, amazina yanjye yitwa Birutati aka Diane Bizo. Nanjye nitwa Yirwanira David, umwanya wanjye ni Bizo. Yes. Ndakeka ko twabamenyaga mwari mu marushanwa ya Unlimited rwamagana kuri Edo Center. Ese mwabaye abakangahe, ikimushima n'ikimunenga? Umwanya twabaye aba kabiri, si uko twakoze nako tutabaye aba mbere. Abageragezi ntabwo tubanenga kuko ibyavuyemo ntabwo twebwe dushobora kubihindura cyangwa kuvuga ati barabereye. Twebwe ubwacu twumva ibyabaye ariko byaragaragaje ko byaragenze. Muri makeya se mukora mute groupe yanyu? Kuko burya abantu babiri kugira ngo muzahuze biba bigoye. Ibyo mukora akazi kanyu ni iki kinjiza muri groupe yanyu? Ukuntu dukora twebwe ikitwinjiriza aho naho ukuntu ko bateguye ntabwo baduha umwanya. Abagize basanzwe neza bujuje amasabukuru nabo tuba duhari, n'ahandi hose badukeneye naho bajya batubwira tukagira aho gatoya mutugereza akantu gatoya ndibuza ko mukunda nake mutwereke ubuhanga bwanyu. Nakuangalia usitole mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sahani yake, leta nitamlea. Usitole mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Yes. Ese mubona gute, ni gute mwumva mwakoze impano yanyu? Ndakeka nk'uko twatsindiye uwo mwanya wa kabiri no dukora izo ndirimbo zigakundwa, amafaranga bakatwiyumvamo, ndakeka ubushobozi buzageraho bikagakega kigatera. Mumaze gukora indirimbo indirimbo yanyu abafana bakunze kuko niba nanjye muziririmba henshi hagiye hatandukanye, ndetse no kubona mwayiririmba mubona abantu bayakira izindi rero nabo gatoya indirimbo abantu bakunze yanyu katubarebe aho turirimba turi muri aniverseri y'umuntu. Twishimane twese uko tubonana, kubera umunsi mwiza w'umuriro uzanire isanirwe mu buzima bwawe bwose. Ese ni ikintu wenda mwasaba abafanzi banyu, abantu bakunda kubakurikira, ikintu mwasaba rwose mwitongore mu bicyo mubasaba? Ikintu twabasaba nyuma yo kudushyigikira tukaba tugeze aho tugeze n'ahangaha, nabo ni ukubera bo bakomeze dufatanye neza, badukunde natwe turabakunda, kandi bakomeze no kureba ibintu byacu, bakomeze abadutera inkunga bakomeze bazidutere, biradushimisha cyane. Mbaho nka groupe yanyu iki cyatumye muyitwara? Icyateye none twebwe mu buzima tukigana twari inshuti cyane, bamaze tubaza muri impanga, natwe tugiye gushingira izina twise groupe yacu kuko twatangiye kuririmba, byatewe n'ubwo friend twabana twizanije tuzabona kubitsa aho mbega icyiciro cy'ubushingizi ibintu ni uburyohe. Yes, abakurikiranye ikiganiro Street Beats Stay in Touch ntacyo gisoreje. Mukomeze mukore subscribe kuri Focus TV yanyu kandi yacu.